Sanibonani, igama umchasiseli Siminyaminya Sentombi la nginobaba uAdvocate Dumisani Nleya. Baba Nleya, siyabona ukuthi izikolo sezivuliwe. Ngizothanda ukuthi ugxile kakhulu kubantwana bama migrants. Engicabanga ukuthi bazobhekana nobunzima obuningi ekuqaleni from ukuregister and kusiya phambili. Ngicela ukuthi uchaze ukuthi kume kanjani ngenxa yokuthi esikhathini esiningi abantu bathi banovalo ngoba bathi kukhona abathi bangabavimba o abazi kahle umthetho kumbe uyavumela ukuthi ingane zabo zingene esikoleni noma zingena amaphepha o kanjani. Salibonani balandeni be-AVG Reality. Njengoba sengikhulunyiwe ukuthi ngingubani, ngizalandela lapho ukukhulume khona uMfokandlovu. Sinokubona ukuthi makufika lesi sikhathi kuba nabantu abaziqoqayo bazibize ngamagama ahlukileyo, babe sebesiya ezikolweni bafike bahlukumeze noma bavimbele abantwana abafuna ukubhalisa esikolweni ngoba bethi abazali babo ngabantu bokuza elizweni leSouth Africa. Umthetho ume kanje, usection 29 weConstitution yeSouth Africa uthi wonke umntwana kusukela eneminyaka emihlanu aze ayoqeda lapho aqedela khona isikole kufanele avunyelwe ukungena isikolo phakathi kweSouth Africa kungenamuntu omphazamisayo. Ukuthi abazali bakhe abanamaphepha noma yena akakabi namaphepha akutsho lutho. Kulabantwana abazalelwa eSouth Africa bezalwa ngabazali abangenamaphepha okuqondileyo. Labo bantwana mabengakafikisi i-18 years basuke wayaziwa ukuthi bangabantu bangaphandle noma ngabantu base-South Africa ngoba balegunya lokuthi bazikhethele nxa befika iminyaka eli-12 ukuthi bona bafuna ukuba ngabantu be-South Africa noma bafuna ukuthi bathathe ubuzwe babazali babo bangaphandle. So ngo-2011 sike sahamba ecourt singama-organizations. Kwaphuma ukuthi ecourt bathi abantwana bonke abase-South Africa abaphakathi kwe-South Africa bayavunyelwa ukuya esikolweni bengafinjelwa noma benamaphepha noma bengelawo. Sifanele ukuthi singabazali sikhumbule ukuthi nxa sinqabela abantwana ukuya esikolweni into esiyenzayo kuphela sikhulisa abantu abayaba yisigebengu ngoba abasoze basebenze njalo bazotshontshela thina bazomoshela thina. So bengicela ngilesicelo ngimele iPhoenix Foundation of Zimbabwe ewela ngaphansi kweCopenhagen Africa Against Xenophobia lamanye ama-organization ukuthi mangabe umuntu ucabanga ukuthi ayovimbela abantwana ukungena esikolweni ungene ngaphakathi kwakho uthintwe yibuzali bakho ukuthi ngabe ngowakho umntwana owaliswa ukuya esikolweni bewuzokuzwa kanjani ungakayenzi leyo nto ngoba siyazi ukuthi bakhona abantu abaningi abahlala emphakathini uthole bangalalutho lokwenza basuke ngesinye isikhathi baziqoqe bahambe bayokwenza izinto ezinjalo. Usuke wena usungumuntu ongathi usuyisiganyi ngokwenza lokho. So bengicela kakhulu ukuthi abantu bavumele abantwana baye esikolweni ukuze kusasa bazi mabefikisa iminyaka eli-12 ukuthi bazikhethele ukuthi bafuna ukuba ngabantu beSouth Africa noma bafuna ukuba ngabantu bangaphandle. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu laphana kubaba Nleya. Ubechaza ukuthi ingane zonke zivumelekile ukuthi ziye esikoleni. Mangabe unengane uhleli nayo ilapho vuka usondele kuthiwa iradius ye5 kilometers from la ohlala khona any sikolo esizobe siseduze nawe sizokuvumela ukuthi ufake ingane. Makwenzeka baba Nleya ukuthi bayavinjwa abantu mhlawumbe uyahamba umuntu ufika esikoleni uzama ukubhalisa ingane bese bethi akabuyele emuva ngenxa yokuthi leyo ngane ayinamaphepha, kufanele ukuthi benze njani? iCopenhagen Africa Against Xenophobia inama-organization amaningi kakhulu, amanye asebenza ngqo maqondana nezemfundo. Kodwa mangabe uthola ukuthi usuvimbelekile awusazi ukuthi wenze njani mhlawumbe lempilo yakho neyomntwana isengozini, uchayele inombolo ethi 0796566073 noma uyiWhatsApp inombolo yami mina ngu-Advocate Dumisani Nleya. Ngizakuncedisa ukuya phambili kusuka lapho. Siyabonga kakhulu.